Murakoze cyane muri benshi kudukurikira ku batanzi nitwa Oxygene nkaba ndi umushakashatsi mu byerekeranye na geopolitique nkaba ndi n'umusesenguzi mu byerekeranye n'ibya defense sécurité n'ububanyi n'amahanga. Turashimira cyane abantu bose badukurikira bakanatanga n'ibitekerezo byabo n'abandi badushimira ku busesenguzi n'amakuru tubagezaho, amakuru yerekeranye n'ububanyi n'amahanga bwo mu karere k'ibiyaga bigari n'urugamba M23 AFC twirwaneho bahanganyemo na leta ya Kinshasa, imibanire hagati y'u Rwanda, Burundi na Congo na Uganda, operasiyo za gisirikare zikorwa hagati y'ingabo za Uganda UPDF na FARDC, SAMI DRC, MONUSCO, Amerika, amasezerano n'ibindi. Hari komenti zanyu twagiye tubona kandi zadushimishije cyane, aho ndavuga nka komenti zanditswe n'uwitwa Maria uri Kigali, za Mukeshimana Yvette wa Belgique, Françoise Tuyikunde, message yawe nayibonye kandi wakoze cyane kuri message yawe. Marie Gorette wa Monaco, hari message twabonye ya Noeline utuye Canada, hari Mama Grace Mbote nayo i Kigali, hari Alliance Iza mu Faransa, yaba Murange ya Nyota Jemima ya Kanyana Danemark, Kanyana merci beaucoup. Hari witwa Hobe wa muri Australie, hari ya Fortune, hari ya Mbabazi uba Finland. Mbabazi message yawe twayakiriye mwakoze cyane. Hari ya Furaha Jeannette, hari ya Mama Bebe Belgique, Mama Bebe mwakoze cyane. Hari Dani, hari Mama Keza uba mu Buholande, hari Nzamuye Augustin, message yawe Nzamuye twayakiriye Kigali. Hari Olive mu Buholande, hari ya Fanny Mwamini merci beaucoup, asante sana. Hari ya Celine, ya Mama Chantal mu Faransa, merci Mbote nayo mama. Hari ya Deo Shaka uri Bujumbura, hari Ndibona ya Titi uri Kigali, merci beaucoup. Ya Chantal wa UK, Chantal El Chanto, merci. Hari ya Cécile Rwasamanzi, merci beaucoup. Nkaka Damien, merci mon frère. Et Harmonie uba muri Amerika, Raziska muri Canada, merci beaucoup. Hari ya Eric uba muri Amerika, Bahati Gislin, merci asante sana. Ya Mpotore n'abandi batwandikira batwungura ibitekerezo nka Sugira Mireille, merci beaucoup ma sœur. Hari Marshall African Boy, merci. Apollinaire, merci beaucoup. Africana, Umurage TV, Nansoza Scovia, Mama Rwagasabo, muri benshi mwatubajije ibibazo byinshi ku byerekeranye n'amasezerano ari kunuganurwa hagati ya Congo n'u Rwanda biciye muri initiative ya Qatar na initiative ya Etats-Unis. Bigezehe ni karibu. Dufite update uyu munsi nyinshi cyane ku byerekeranye n'ibya ingabo za SADC, inama iri kubera iyi saha muri Qatar turaza kuyivugaho. Ingabo za FARDC n'abapolisi n'abasivile bari barahungiye muri MONUSCO, ubu ngubu ibyabo byagenze bite? Ni karibu, ikaze ni Oxygene, ndabakunda cyane. Yambi mwese yambi. Message zanyu na comment zanyu mudushyigikira, muduhamagara, mutubwira, mutubaza, biradushimisha cyane kandi mumenye ko mbakunda cyane. Nalinga Kabino mingi makasi. Uyu munsi rero tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu ku masaha ya Qatar ya saa 6:50, twavuga ko ari saa 5:50 ku isaha y'Ibunagana n'Igoma ni Bukavu, nangwa saa 5:50 ku isaha y'i Kigali. Hari inama yahuje abayobozi bo ku rwego rwo hejuru au plus haut sommet ba leta y'u Rwanda. Si ngombwa ko twavuga amazina yabo, ariko ni abashinzwe inzego z'umutekano zikomeye cyane.
bahuriye na leta delegation ya leta ya Kinshasa nayo yari represente au plus haut niveau kuva muri presidence no muri conseil national ya sécurité. Hari delegation yavuye muri Togo. Kubera iki Togo perezida Faure Nyasimbe w'icyo gihugu ubu ngubu niwe uhagarikiye initiative cyangwa processus ya Rwanda ni ya Nairobi. Hari delegation y'abafaransa nawe ku rwego rwo hejuru kuri Quai d'Orsay meme no kuri Elysée. Bahuriye imbere ya delegation yo kuri haut niveau ya Emir wa Katare. Ngira ngo ejo tuzabagezaho byavugiwe muri iyi nama, ariko byinshi nibyo gutegura inama izahuza guverinoma ya Kinshasa na guverinoma y'u Rwanda muri Amerika muri cadre ya processus y'amasezerano y'amahoro. Inama rero yari karishe cyane yo ku rwego rwo hejuru muri geopolitique y'akarere. Uriya Masad Boulos umujyanama mu byerekeranye na Afrika wa Trump ari kugenda muri vitesse yo hejuru ikomeye cyane, kuko Amerika iri determine kugira ngo ikibazo kimaze imyaka 30 uko nabibasobanurira mu kiganiro gishize uko icyo kibazo cyarangira, hanyuma ibihugu by'akarere bikidevelopa bikajya muri development ya energy y'amabuye y'agaciro, y'ibya tourisme n'ibindi turi buze kubasobanurira muri iki kiganiro. Ejo hari accord yari maze iminsi iri discuté yabaye négocié na Croix Rouge International isaba M23 na MONUSCO kugira ngo babafashe. Ingabo nyinshi zahungiye igihe Goma yabohorwaga n'ingabo za FCM 23. Ingabo nyinshi zari zarahungiye n'abapolisi n'abasivile muri MONUSCO, ariko FARDC yakoze uko ishoboye kose iranegosia. Iyo negociation rero yashobotse ku buryo ingabo za mbere zatangiye kuva muri MONUSCO zitwawe na CICR babasubiza i Kinshasa. Ariko hari muri aba bantu mvuze umwe wanyandikiye abaza ati se oxygene ko tuzi ko hari abantu bacu benshi baturuka Masisi, baturuka Minembwe, Bukavu, Goma, hehe bafungiwe i Kinshasa bazira ko bamwe ari abatutsi, abandi bazira isura yabo gusa, nta nicyo ahuriyo n'abatutsi nangwa n'u Rwanda, n'abandi bafunzwe bazira ko ngo entre guillemets babasuspiciona kuba en connivence na M23, bafungiwe Ndolo, abandi muri prison ya Makala, abandi muri Angenga za Equateur, abandi Kimbembe za Katanga, abandi muri prison ya Kananga. Ati se kuki AFCM 23 uko haba negociation ya Kinshasa igatwara ababo kuki bo bataza? Icyo ntabwo nakibonera igisubizo wabajije icyo kibazo, ariko turaza kubaza abayobozi aho processus igeze, kuko hari abana benshi bagera ku 3,000 bafungiwe Ndolo, abandi Makala no muri amaprizo yose mvuze. Tuzabamenyesha mu biganiro bitaha niba hari processus ya AFCM 23 nayo ivugana na Kinshasa biciye muri CICR nk'ukuntu leta ya Kinshasa no yabikoze, kugira ngo bari abadamu n'abasore n'abasaza n'abana bafungiwe Kinshasa no muri aya maprizo nabo bashobora kureganya este bakagaruka iwabo. Update yindi ni ingabo za Sami DRC byagenze bite? Za ngabo zaje ziririmba kungura pigwe, kungura pigwe, kungura pigwe, kungura pigwe. Kungura pigwe byabaye gusubirayo babinze umurizo, byari bisekeje ariko rimwe binateye n'agahinda ukurikije discours zavuzwe muri 2023 mu kwezi kwa 12 igihe ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo za Malawi n'ingabo za Tanzania bari bageze ku 5,000 byari byateganijwe, ariko nubwo twabonye amakuru ko ni imibare batanze gusa y'iterabwoba, abari baje bageze kuri ground ni hafi 1,300.
ariko muri kwa mbere kwa 2024 niho SADC yari yavuze ko ishobora kongera uwo mubare bakaba 8,000, ariko ibyo byose yari amaterabwoba kuko budget yayo bisa nkaho bananiwe, kuko Afurika y'Epfo yari yemeje ko izatanga miliyoni 100,000, Kongo nayo igatanga ibihumbi miliyoni 200. Bari bateganije ko iyo operasiyo yagombye gukorwa miliyoni 500 z'amadolari, ariko kubera bateganyije ko Amerika yagombye kubasapotinga, Amerika ntabwo yagize itanga amafaranga. Alors niyo mpamvu haje gusa 300,000 ku 8,000 byari biteganywa kugira ngo baze guhangana na M23, ariko nabo baje misiyo yabo kuba mu bambiro niki bavuga ati Goma haitakamatika, Goma haitakamatika. Goma byageze aho irafatwa. Bari bayobowe na General Monwabisi Diakopu. Uyu Monwabisi Diakopu niwe wanayoboye ingabo za FIB zaje muri 2013 igihe M23 ya mbere yahungiraga Uganda, abandi bahungira mu Rwanda. Nuvuga ngo bamuzanye bazi ko nyine vuta ni vute, donc niwe finale, ariko ingabo ze zasubiyeyo ziri kwihisha basaba ko batanafotorwa. Naho Abatanzania bari bayobowe nitwa Colonel Ayubu. Uyu Colonel Ayubu yari instructor w'ingabo za Kabila 97, Kabila Muzehe. Ingabo za trainingaga ahitwa Ikamina, ni muri base ya gisirikari ya base ya 21 ya ingabo zirwanira mu kirere ya Kongo. Icyo gihe 98 ari mu ba officier batanze ordre y'abasirikari nangwa abanyeshuri b'abatutsi bari Kamina bahiciwe basaga 200. Uyu Colonel Ayubu rero ni wari uyoboye ingabo z'Abatanzania. Muri zingabo 5,000 bari bateganije, donc hagombye kuba 2,900 by'aba Sud Africa na 2,100 bya Malawi na Tanzania. Muri 2,100 rero umukomanda wari ukomeye urimo n'uyu Colonel Ayubu, cyo gihe ari Lieutenant 97, yaparticipiye muri massacre y'abatutsi b'abakongomani Ikamina, bari bahari muri formation ya Cadette Kos. Alors aba baje gusimbura ingabo za EACRF zinjiye Goma mu kwezi kwa 11 2022, zihava mu kwezi kwa 9 2023. Tshisekedi avuze ko ari abacomplice ba M23, ati ntabwo abizeye, bamwe babateye n'amabuye. Alors izi ngabo rero zabonye urw'imbwa yaboneye ku mugezi imbere ya M23, kuko Goma ifatwa kuva bitero byabaye 24 25, hari abasirikare basaga 20 ba Samidiarasi babuze ubuzima bwabo. Ariko saba gusa iyi ni imibare batanga officiel, ariko hari abandi bahakomerekeye benshi n'abahaguye benshi batigeze babivuga kubera gutinya mu bihugu byabo. Muri Tanzania uziko nka Julius Malema muri Afurika y'Epfo yaramereye nabi leta ya Ramaphosa, avuga ati pa question ingabo zacu zigomba gutaha, ziri gushirira mu kira gihugu mu ntambara tutazi, mu ntambara yawe na deal zawe na Tshisekedi, bagomba gutaha. Voilà, ubwo rero tariki 30 z'ukwezi kwa mbere nibwo habaye itangazo ko izo ngabo zasigaye mu batarapfuye zafashwe matekwa na M23. M23 yanditse amateka akomeye cyane kubona ishobora gufata amatekwa ingabo z'ibihugu bitatu, Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania. Ingabo zabo n'ibikoresho bari bafite, murumva na budget bari bafite hafi ibihumbi miliyoni 300, budget bari bafite ya 300 millions, bakeka ko yagombye kubaronje kuri miliyoni 500 z'amadolari, bagafatwa na M23 nta n'igiceri ifite, nta support, ntaki. Urumva ko M23 ubu ni ingabo zikarishe cyane. Rero muri izo ngabo zari zisigaye 200 zari zakomeretse, imibare dufite ni hafi ya 200 nangwa 300, 200 n'abadamu
twongeyeho n'abadamu tuzagera kuri 300. Abadamu turaza kubabwira ibi byari bibabayeho ni biki, harimo abari bakomeretse abandi ari abarwayi. Abo badamu rero basaga 100 bo bari batwite, donc baje muri mission yo kurasa M23 bahageze ibyari ukurwana bibi bindi bifatiye amazumu rero bahita batwita, bagiye batwite. Urumva M23 yakoze ubutabazi bukomeye cyane kugira ngo bazashobore kubona ukuntu bajya muri za maternity wabo. Ingabo zije guhangana ngo zije kurasa M23, z'abadamu zasubiyeyo zitwite papa. Ngiyo mission bamwe yari yabazanye. Ni hatari kabisa yewe. Ubwo rero tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2025 nibwo bagiye abo basirikare nyine b'inkomere n'abarwayi n'abo ba sister bari batwite b'abasirikari barimo n'aba officier ahubwo nk'abalieutenant n'abakapiteni, voilà, biboneye impinja inyuma y'urugamba rwa M23. Birashushe cyane. Tariki 13 rero z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo abakuru b'ibihugu bya SADC bamaze kumva imyitwarire ingabo zabo ukuntu bitwaye. Bamwe ntibitwaye neza, bari bari muri pillage, abandi bari gushaka amabuye y'agaciro, abandi bari kwishakira abadamu bari kwishakira abatipe bo kubatera inda. Sami DRC abayobozi bahita biriya bihugu byose bya SADC bava ko iyo manda igomba guhagarara ikajya ku iherezo, kuko no kugira ngo ize ntabwo bose baba byumvikanyeho. Urabizi ko SADC iri mu bihugu hafi 15, ariko umva ko ni ibihugu bitatu byafashe decision yo kuza kurwana. Alors President nk'Abayikainde ba Zambia ba Mnangagwa bakubise ku meza baravuga ati iyi mission igomba guhagarara kuko ibyo barimo ntabwo tubizi. Le 28 z'ukwezi kwa gatatu ngira ngo mwese mwarabibonye, aba chef d'état major ibihugu bya bira bihugu bya biri kurwana ni Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi bohereje aba representant bari kumwe n'aba chef d'état major baza gusinya amasezerano na General Makenga kugira ngo izo ngabo zabo zari zafashwe matekwa hariya mu Bambiro barebe ukuntu zacyurwa iwabo. Alors bashyiraho condition ati ntibazaca mu Rwanda, bagomba gucanga ku kibuga, ku buryo SADC yari yemeje ko irehabilita ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo indege yabo izagwe hariya. Ariko M23 ntabwo yaje kubyakira nk'uko bari bashaka. Aravuga ati okay, inzira tubahaye ni inzira imwe, mugomba guca mu Rwanda mukagenda Rusumo mukambuka Tanzania. Ubwo abatanzania bazaba bageze iwabo, hanyuma Afrika y'Epfo na Malawi bazaza gufata ingabo zabo iyo ngiyo. Voilà, nuko rero ejo tariki 29 z'ukwezi kwa kane ku manywa y'ihangu niho izo ngabo za Sami DRC zambutse umupaka wa Rubavu baca Kigali bajya Rusumo. Ubwo turaza kubabwira mu kanya aho bageze, ariko mu nzira bagiye abaturage babafilma babafata amafoto ngira ngo mwabibonye, nubwo bari basabye ko batazafatwa amafoto, ariko ibyo byubahirijwe. Yabaye M23 n'uwari ufite kamera n'uwari ufite appareil photo ngira ngo officiellement yagiye yakwa, abandi babaye oblige ko badiletinga amafoto bari bafashe kugira ngo bubahirize ayo masezerano. No ku ngambo y'u Rwanda twabikurikiranye, nta mafoto officiel yafashwe, usibye abaturage bababonye nyine bababwira ati kungura pigwe. Waje ngo kungura pigwe asubiyeyo amepigwa vibaya sana. Mbere uko bagenda babasatse, ariko ntabwo dufite urusaro rwo kubabwira ibyo babafatanye, ariko umenye ko babasatse kandi hari ibyo babafatanye. Urumva ko bari bije benshi muri za deal su rugamba. Ibi byose kwerekana ko
urugamba Tshisekedi yateguye ntabwo rwamugendekeye nk'uko yari yabiteguye. Voilà, ngibyo. Nyuma rero yo gutsindwa ku rugamba rwa gisirikari, malgré ingabo zose Tshisekedi iri yakoresheje, hamagara abarundi, hamagara Samidi Arasiya, hamagara EAC, hamagara mercenaire, akoresha interahamwe zari zigeze hafi nko ku bihumbi 17, n'ubu bamwe bakaba barambutse barahungiye mu Burundi, abandi baracyari mu mashyamba hariya mu Rutare muri za Nyamuragira, abandi baracyari hariya za Karehe bihishe. Abazalendo basaga hafi 60, FARDC niki urumva urugamba amaze kurutsindwa, yatsinzwe noneho no ku rugamba rwa diplomasi mu buryo butangaje cyane. Kuva muri 2022 Tshisekedi yishyuye amamiliyoni menshi ku majanse y'amalobingi, haba muri Amerika, haba mu Bufaransa, haba mu Bubiligi, kugira ngo bafatire ibihano bikomeye M23, nangwa habe une force internationale yagombye kuza ifite manda ya Nations Unies, nangwa ya Conseil de Sécurité, kugira ngo ize baneutralize M23, ariko ntago byaje gushoboka. Igihugu yashoboye gukoresha ni Ububiligi, bigeraho yatanze amafaranga, yakoze kampanye y'abayobozi bamwe bari ku butegetsi ubu ngubu mu matora yabaye mu kwezi kwa 10 2024. Hari abadepite n'abaminisitiri ubu bari ku butegetsi, bisa nkaho babarirwa ku mugereka w'abadepite baba Kinshasa, nk'umudepite witwa Lydia, witwa Pierre Compagnie, witwa Raoul. Abazi politiki y'Ababiligi abo murabazi ukuntu bamaze iminsi basakuza M23, u Rwanda, ibihano iki. Donc abo n'abadepite batambutse kuri parlement y'Ububiligi bakorewe kampanye na Tshisekedi. Ayo ni amakuru ahamwa n'ibinyamakuru by'Abaflama, n'ibinyamakuru bya Mubiligi, n'ibinyamakuru by'Abaholande, babyemeza ko izo deal zahabaye. Ibi rero yabikoze kugira ngo leta izajyaho y'Ububiligi izamufashe nyine kugira ngo batange ibihano bikomeye cyane. Narimo banagerageje, hari abayobozi bamwe ba M23 bakorewe za gel restriction ya voyage, n'abayobozi bamwe b'u Rwanda nabo batangarijwe ibihano. Ni ibihano biri individuel, ntabwo ari ibihano ku rwego rw'igihugu, ni ibihano individuel bitari contraignante, numva ngo bitagira icyo twabita nka symbolique. Twigize tubisobanuraho mu bindi biganiro twagiye dutanga ko biriya bihano ntibibuza umuntu gukora imirimo asanzwe akora. Kumva ngo bataye ibihano General Ruki, ngo bahaye ibihano Colonel Wilingoma, Colonel Wilingoma ntakeneye kujya muri voyage, nta mutungo agira i Burayi nangwa muri Amerika. Urumva ko twabisobanuye cyane ko ari plus twayita ni nka propagande. Biriya bihano ni nka propagande, nta effet bifite ku muntu direct, kumva ko hari icyo bimuhungabanijemo mu mirimo asanzwe akora. Alors iyi position Ububiligi bwafashe bwaje kwiviramo ingaruka mbi, bituma u Rwanda ruhagarika umubano, za ambasade zirafungwa. Imfashanyo Ububiligi bwahaga u Rwanda ruri kuri eshele ya miliyoni 95 bari bakoze kuri eshele y'imyaka 5. U Rwanda rurayihagarika ko rutakikeneye, ahubwo bijya kure na Ecole Belge shako yarakorewe restriction, ngira ngo umwaka utaha bishoboke kutazakomeza kongera kwigisha. Ibi rero byatumye Ububiligi buba désactivé muri politiki yo mu karere, kuko politiki yo mu karere kuko twabisobanuye mu biganiro bishize, u Rwanda ubu niyo pôle central ya géopolitique ya East Africa na CEEAC. Donc East Africa Community na CEEAC, ubu ngubu u Rwanda nirwo ruri pôle central muri decision zose zifatirwa mu karere. Twize tubisobanura mu bindi biganiro, kugira ngo igihugu kibe pôle hari ibintu bareberaho, urwego rwa industrial development, inzego z'umutekano. Usinumva umunyamerika ushobora kuba agiye gukorera inama muri Somali Mogadiscio, azi ko igisasu kiri buturike isa yose.
biragoye kumva ko hari umudiplomate wajya gukorera inama i Kinshasa azi ko hari kuruna zihari ziriwa zitema n'abaturage n'abadepite, hari ambuteyage ku buryo na perezida de la repubulika aba bloke muri ambuteyage akananirwa inama entre parenthèse inama ya guverinoma yagombye kuba vendredi ntabwo yabaye, abaministre bose babaye bloke muri ambuteyage babura ukuntu bagera kuri cité de l'Union africaine, inama ya guverinoma ntabwo yabaye ya vendredi. Urumva rero utuntu nk'utwo ngutwo nitwo bareberaho igihugu kitanga umutekano ungana iki ku baturage, indisi ya development imeze ite, amahoro iki, ekonomi, ibibazo bya ruswa, ibibazo by'inzego z'umutekano zikora zite. Ibyo nibyo bibafatira kugira ngo igihugu kibe pole aba ariyo centre de grande décision. Ubu rero ni u Rwanda, ubyange ubyemere, c'est le Rwanda qui a été choisi. Niho inama ubu ngubu zikomeye z'isi zisigaye ziteranira kuko bafite infrastructure zihagije kugira ngo amahoteli, amasale de réunion meza ari muri standard international akorerwamo inama, imihanda iri degarni, nuvuga ngo abayobozi bari buze, hari imihanda bakoresha speciale ku buryo biborohera timing bafashe, iyo timing ikubahirizwa bitewe na infrastructure zihari. Voilà. Alors, ubu rero Belgique ikaba ifite impamyi kumva ko inyungu zabo zigiye kubangamirwa na Amerika. Batangiye kumobiliza i Burundi no kumobiliza Kinshasa kugira ngo a partir ya Kisangani na a partir ya Bujumbura na Kindu bategure ibitero simusiga na za drone kuri M23. Nabyo Ministre w'ububanyi n'amahanga Prévost Maxime yaramaze iminsi mu karere, yarazungurutse, yagiye Kampala, yagiye Bujumbura, agira na Kinshasa, muri cadre kugira ngo bamobilize barebe ko yaburizamo izi initiative za Amerika na Doha, ariko biragoye. Bashoboye kwica Rwanda na Nairobi kuko ibingibi abakoloni babigizemo uruhare kugira ngo iriya processus ya Rwanda na Nairobi zipfiremo, ariko ya Etats-Unis n'iya Doha ngira ngo birabagora kuko Ububiligi bufite amasosiyete menshi exploita amabuye y'agaciro muri Congo, izwi cyane niriya icukura amabuye bita germanium muri Katanga. Kandi Belgique akaba ari igihugu cya kabiri ku isi kigura diyama iva muri Kasai, niva Kisangani, niva muri za ntuza muri Walikale, nyuma ya Dubai. Dubai niza ku mwanya wa mbere kuko Dubai investissement yayo y'umwaka ushize baguze diyama zifite agaciro ya miliyoni 490. Ububiligi bukaza ku mwanya wa kabiri, bwaguze diyama ifite agaciro ka miliyoni 450. Kuko murabizi ko Antwerpen nangwa Anvers ariyo capitale mondiale ya diyama. Kumva ko rero hagiye kuba accord hagati ya Congo n'u Rwanda sous le regard ya Amerika bishyigikiwe na Qatar, Belgique ishobora kuba igiye kuba iruhande inyuma y'igipangu mu buryo bitazayorohera kugira ngo yinjire muri iyo deal, nayo ibikorwa byayo byo ku exploiter Congo bikomeze. Surtout que bishoye muri ntambara biboneka ko babaye nabo ba Belgera, kuko amakuru yaje guhamwa ko ibitero bimwe byabaye Walikale byakoreshejwe na drone zabo, kandi hari abasirikari babo bahaguye muri ibyo bitero. Urumva ko nabo babaye ba Belgera. Sinzi rero bari kurwanya, bari gutegura, hari za drone ziri kumanuka Kisangani nyinshi cyane, hari n'aba mercenaires bari ko hagera benshi cyane, n'abandi bari gutegurwa i Bujumbura. Ubwo nabyo tubitega amaso turebe aho bigiye kujya. Ariko Amerika iri determine ko natangiye mbabwira ko hari inama irangiye mu kanya, ni mu kanya turacyari gukurikirana tumenye ibyavugiwemo, ariko iriya nama ni decision ikomeye cyane kandi iri determine kugira ngo izane amahoro asesuye mu
burasirazuba bwa Kongo. Uru rugamba rero rwa diplomasi Tshisekedi ari kurutsindwa nabi bitewe nuko natangiye babwira ko yagiye akoresha abalobiste ariko badafite ubushobozi, ahubwo agafata nk'abalobiste b'abanyamerika bakajya kuganira na leta. Nibwo Trump avuze ati wowe uranyoherereza abaturage banjye aba aribo baza kunegosiya ibya Kongo, bazi Kongo, alors que u Rwanda rwohereza abadiplomate babishoboye. Nibwo Amerika yahise itumira Kinshasa, itumira na Kigali mu nteko nshinga amategeko muri Amerika kugira ngo baze basobanure programme yabo. Alors Kinshasa yatinye gutanga umurongo, byari n'ibintu by'urukozasoni byabaye, sinibuka itariki neza ariko ndaza kuyibuka, ndaza kuyibabwira. Nuko ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Mathilde Mukantabana waragenda asobanura neza politike y'u Rwanda mu karere, ku byerekeranye n'umutekano, ku byerekeranye na ekonomi, ku byerekeranye n'imibanire y'akarere, nuko bazakorana na Amerika, bituma administration ya Trump ihita yumva ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa wizewe kandi ushoboye. Alors ubwo rero igitekerezo cya Felix cyo kugurana amabuye y'agaciro kugira ngo yari agiye kubwira abanyamerika ngo abahe amabuye y'agaciro ku musa nabo batanga umutekano, cyahise kimubera igihombo kuko yananiwe kubisobanura ukuntu bizagenda, ahubwo u Rwanda rwo rubisobanura neza ukuntu rushobora gukorana na Amerika kugira ngo umutekano ube. Nibwo Amerika yahise ibwira Tshisekedi ati weye pita hapa, imubwira ko niba ashaka kugira ngo Amerika imufashe nagende yumvikane n'u Rwanda. Nuvuga ngo minere za Kongo izo ashaka guha abanyamerika we zibe produit muri Kongo, ariko u Rwanda aba ari rwo ruzitransforma, ruzihereze valeur ajoutée, hanyuma Qatar itange les capitaux et Amerika ibe consommateur. Ubu niko deal ngiyo triangle kuntu igiye kuba, c'est-à-dire Congo ikaba fournisseur, asigaye umuntu uha valeur minere zajya uha valeur n'u Rwanda, hanyuma Qatar ayo igatanga amafaranga y'ibikoresho na modernisation ibyo ari byose, et Amerika ikaba consommateur, akaba riba ifata les produits finis. Nguko ukuntu bigiye kugenda, niyo politike Amerika, nizo negociation muri kumva ziri kuzunguruka, inama zose ziri kubera Qatar, inama zose ziri kubera Washington, inama ziri kubera Kinshasa, n'izindi ziri kubera Kigali, tout ça tourne autour de ça kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke kirangire mu karere k'ibiyaga bigari. Muri ibyo rero harimo gucyura impunzi zose zo muri este ya Kongo zahunze ziri mu bihugu by'abaturanyi zigomba gutaha. Ikibazo cya FDLR mu byihutirwa cyane Tshisekedi akagikemura, ubona bari kumusaba plan kuko yamaze kubyemera ko FDLR agiye kuzinetraliza, harindiwe plan iyariyo, ariko muri ibyo byose akongera akaganira na M23, hakaba ibiganiro kugira ngo cahier de charge yayo nayo yemerwe. Muri yo cahier de charge yayo harimo ibyo twavuze cyane byitwa federalisme, ngo Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri zigomba kuba des états fédérés, zigomba kuba sous administration ya AFC M23, kugira ngo mu masezerano uko byagiye bipfa mbere, amasezerano akoro zagiye ziba 9 za 2002, de accords za 2005, za 2009, za 2013, bitazongera kuba nk'uko nguko administration hariya. Ibyo ngibyo biri byo Amerika yasabye Kinshasa ko hagomba kuba in administration ishobora gutanga assurance kugira ngo plus tard hatazongera kuba na violation y'amakoro hakagaruka indi ntambara. Ibyo byose biri kwigwaho, ngira ngo mu cyumweru gitaha tuzabahereza noneho karita nzima uko bigiye kugenda amahoro asesuye mu karere. Alors mu bintu byatumye rero Amerika igirira icyizere u Rwanda harimo ibintu byitwa infrastructure.
ibaze nk'ubu ngubu Amerika kumva ko ikeneye amabuye y'agaciro, hari 15 minere strategique ndaza kuzibabwira. Izo 15 minere strategique ziri muri burasirazuba bwa Congo, kumva ko iyi saha u Rwanda rero rwagize longueur d'avance, rwubaka za rafineri, rwubaka ikibuga cy'indege, rwubaka satelite, rwubaka ikoranabuhanga rikenewe ryujuje ubuziranenge nk'irwa Amerika ikeneye, rwubaka ubu u Rwanda rufite sosiyete 50 zikora mu gutunganya amabuye y'agaciro kuri standard international, bafite rafineri ya zahabu, u Rwanda rufite rafineri ya lithium, u Rwanda rufite rafineri ya colta, casterite na wolfram. Ibyo babyubatse ça fait déjà très longtemps kandi biri opérationnel. Urumva rero ko un investisseur uje muri Congo à quelques kilomètres hakaba ari rafineri, kugira ngo yubake indi rafineri Kindu, yongere yubake indi rafineri Nuza, kandi umutekano utari wabasire, ili prefere yo gukorana na leta iri tayari. Ngaha ho no longueur d'avance u Rwanda muri cadre ya diplomasi, muri cadre ya géopolitique, rwarebye kure, ruritegura en conséquence. Et aujourd'hui diplomasi ya Kinshasa ibaye faible parce que nta infrastructure bafite zo gutanga kuba partenaire ziri fiable, haba ku rwego rw'umutekano, haba ku rwego rwa infrastructure, haba ku rwego rwa credibilité. Kuko mu bintu Kinshasa bayiziza nuko ni leta isa nkaho nayo isa nkaho itahari, ruswa yarayimunze, nta gisirikari, hari detournement, n'imishinga yabo bonyine bakoze barayideturna, hanyuma y'abazaza nayo hanze. Amerika kavuga ati no, niba Congo ishobora kudeturna projet ya 100 jours, yo yonyine ikadetuna projet ya Chilejero, yo yonyine ikadetuna projet ya 145 territoire. None se twebwe izo tuzazana bazazibonera intuza, batazibonera supu kweli, batazikula? Avuga ati no, pas question. Mwebwe niba mushaka ko dufata amabuye y'agaciro, mugende mwumvikane n'u Rwanda, murangize ikibazo cya M23, musubize cahier de charge yabo kandi uko bayikeneye, hanyuma tuze dufatanye twese hamwe tu developer akarere. Iyo development rero ubu ngubu iri ku rwego rw'ibintu bigera kuri 4. Icya mbere ni development ya kubaka amashanyarazi kuri Rusizi ya gatatu. Rusizi ya mbere irakora, Rusizi ya kabiri irakora, ariko bagiye gukora Rusizi ya gatatu izaproduza megawate hafi 150. Ngo na amashanyarazi ashobora guserva abantu hafi nka miliyoni 30. Ubu Rwanda ruri miliyoni 14, abarundi nabo manza bari muri miliyoni nka 13. Urumva n'uburasirazuba bwa Congo bwose n'u Rwanda n'u Burundi, nuba ngo iyi centrale ya Rusizi ya gatatu, kandi abanyamerika bagiye kuyifinansa kugira ngo iaporte un plus muri sécurité régionale. Projet ya kabiri ni ya gaz méthane. Ubu gaz méthane iri muri Lac Kivu haherutse kuboneka ahubwo na petrole. Ni indi anje nayo ikomeye muri géopolitique. Ira gaz méthane ubu yabaga exploité na Kivuwatt, ariko ku rwego rutashimishije cyane, kuko kugeza ubu baracyaproduza ngira ngo hafi nka megawatt 26, alors que gaz méthane iri hariya Amerika iri muri projection bifatanije na société bita Contour Global y'abanyamerika kugira ngo iapuye Kivuwatt baproduze megawatt 700. Izi megawati 700 rero zizava muri metre cube. Buriya kiriya Kivu harimo metre cube miliyari 60 za metane na miliyari 300,000 miliyari ya metre cube ya dioxide de carbone. Nuba ngo harimo amashanyarazi ashobora gucanira Afrika yose, agacanira n'Uburaya na Aziya hariya mu kiyaga cya Kivu. Urumva ni enjeu géopolitique batakwemera ko ikomeza kugira ngo umutekano mucyo be hariya, kandi hari igikoresho kigomba guserva isi yose nzima nk'iriya gaz méthane. Ibaze niba Rusizi ishobora gucanira miliyoni 30 z'abaturage par exemple, ibaze noneho 300,000 miliyari ya dioxide de carbone na 60 miliyari ya metre cube ya metane hara muri Lac Kivu. Hari société yitwa Contour Global ya États-Unis itangiye gukora projet yo kwapuya Kivuwatt.
hari n'indi sosiyete yitwa Sokovare, iyo ni iya Congo, kugeza n'ubu bishoboka kuba itarashoboye kudefinisa intuza proje yayo ya exploitation, yo ntabwo twamenya aho bihagarikiye. Icya proje ya gatatu ni ya parike. Hari parike zose ziri hara mu burasirazuba bwa Congo, yaba parike ya Virunga iri hara muri Nord Kivu, parike ya Kauzibiega iri muri Sud Kivu, parike ya Mayiko iri hariya ifashe Maniema igafata na province orientale n'igice cya Kivu, parike ya Garamba iri hariya muri Hotwele. Izi parike zose zigiye kuba urumva diplomasi ahantu igeze. Izi parike zose zigiye kuba administre conjointement hagati y'u Rwanda na Congo, parce que izi parike muzi ko Congo nicyo gihaha cya kabiri cy'isi. Alors kubera izi parike amagroupe arme na braconnage niki bimaze gutuma aya maparike yangirika, alors que izi parike ni patrimoine mondial, ntabwo ari patrimoine ya Congo, ni patrimoine y'isi, kuko muri cadre ya climat yo guhumeka, kubona umwuka uhumeka neza, nuko Amazoni hari muri Brazil, n'aya maparike akaba hari muri Congo. Izi parike uko nzibabwiye rero, muri accord izabasinye u Rwanda rugiye kuza, kuko u Rwanda rwamaze kwerekana ko parike ya Kagera, ishyamba rya Nyungwe riri protege muri standard internationale, ni parike ya Virunga mu ngambo y'u Rwanda, hariya za Kinigi ukagenda Burera, standard zirujujwe. Ni mpamvu iyo modeli igomba kuba kopiye muri Congo, hari amaparike akabajere. Muri Virunga habamo inyamaswa nyinshi cyane, harimo gorille de montagne, Kauzibiega gorille de montagne. Muri Mayiko nimo harimo okapi, none ubu okapi sigaye iboneka mu Bushinwa, barazigurisha. Garamba habamo inyamaswa zitwa za rhinoceros, igira ihembe rimwe ku izuru, ira ni inyamaswa ihenda cyane, ifite agaciro gakomeye cyane ku isi. Kandi muri aya maparike hakaba harimo na petrole, harimo petrole muri parike ya Virunga. Kuva hari Bunagana ukamanuka ukagenda Ishasha, ukagenda Cyavinyonge, ukagenda ira base yose yantuze ya Grabene, ukagaruka yitwa za Rusamambo, ukaza za Kateku, ukaza za Mweso, ukazamuka ugakikira Gicanga gatoya, ukaza muri parike tena hari petrole na petrole. Kandi iyo petrole igomba kuzaba exploite byanze bikunze, kuko niyo base ya kabiri mondiale ibitse petrole yo ku isi, ideversa mu bindi biyaga nangwa mu yindi miyoboro ijyana ahubwo petrole na hara mu Barabu. Urumva rero ko ni enjeu ikomeye cyane. U Rwanda rugiye gukora gestion y'amaparike conjointement na Congo. Icya kane ni za minere zikenewe. Hari minere z'ubwoko 15. Nsubiye inyuma gatoya muri cadre y'amaparike, niyo mpamvu muri kumva ibihugu by'i Burayi biri gukomeza partenariat n'u Rwanda muri cadre ya projet ya Visit Rwanda. Nyuma ya Arsenal, ngira ngo mwumvise ko Paris Saint-Germain nayo yakoze renouvellement ya programme ya Visit Rwanda. Ubu hari ikindi gihugu kiyongeyeho, ekipe ya Atletico de Madrid nayo imaze gusinya partenariat n'u Rwanda muri cadre ya Visit Rwanda. Ngira ngo mwakurikiranye ukuntu Tereze Kwayikwamba yakoresheje uburyo bwose kugira ngo ayo maproje ahagarare ya partenariat Visit Rwanda. Ariko urumva ko ibihugu by'i Burayi byo biri kureba vision ikomeye cyane y'u Rwanda ruri kuzamura mu karere. Ntabwo ari ama ekipe yoroshye, ntabwo ndi umufana nge w'umupira, ariko muri investissement yabonye nkurikira geopolitique y'ama ekipe. Burya umupira ni politiki ikomeye cyane, hari politiki bayisha inyuma, yaba inyuma ya Arsenal, yaba inyuma ya Paris Saint-Germain, yaba inyuma ya Atletico n'izindi. Vuga ngo kuba zemeye gusinya amasezerano yo gukora publicity ya Visit Rwanda ni muri cadre y'izi parike mbabwiye. Urumva rero ko ni projet ndende cyane kandi irimo amahanga, irimo na geopolitique ikomeye cyane. Urumva ko nta mpamvu rero yo gukomeza ko akarere kabamo umutekano muke, kandi hari de grands projets, de mega projets ziri inyuma muri cadre ya geopolitique. Projet rero ikurikiraho uko nari mbibabwiye y'amabuye y'agaciro, hari minere zitwa strategique zikenewe cyane mu rwego rw'inganda za gisirikari, rw'inganda za transition energetique na transition écologique, nangwa inganda za NASA,
bivuga ngo biriya byogajuru bijya mu kirere, amasatelite, amafize n'ibindi. Ubu hakenewe minere ya mbere yitwa lithium. Lithium ikoreshwa muri bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi, kubika ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, kuvuga ngo amapano solaire nangwa ku muyaga, iyo bita energie éolienne. Bikaba bikorwa mu mpinduka muri transition nyine energetique nangwa mu kurengera ibidukikije. Minere ya kabiri ikenewe ubu ngubu na Amerika ni cobalt, ikoreshwa muri za bateri bita lithium ion, ivangwa mu ikoreshwa z'inganda z'ingufu z'indege. Kuvuga ngo indege zikomeye cyane ubu ngubu nk'izi ndege zifite ikoresha za intelligence artificielle, ntabwo wayikora hatarimo ntuza cobalt. Alors hari indi minere ya gatatu ikomeye cyane yitwa nickel, kandi zose ziboneka muri Congo. Lithium rero aho iboneka Walikale, iboneka Manono, iboneka hariya Zankoro, nuvuga ngo iboneka muri Tanganyika, muri Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema. Ubu ngubu lithium irahari n'igice kimwe cya Chopo. Cobalt iboneka muri Katanga hariya Kolwezi, ariko ubu hari na cobalt yabonetse hariya za Beni, hariya muri fore ya Mayangos. Ubu cobalt irahari na cuivre. Nickel iboneka Maniema, iboneka na Walikale. Nickel rero nayo ikora muri za bateri zifite ubushobozi bwo kubika ingufu nyinshi. Hari amadrone akoreshwa agenda nk'amasaha 10 ikigenda. Iyo bateri igomba gukora, habagomba kuba harimo ubutare bwa nickel. Nickel rero iraboneka mu burasirazuba bwa Congo, isigwa no ku byuma bikomeye cyane kugira ngo bitangirika. Alors hari indi minere zikeneye cyane bita de terre rare. Ibi rero terre rare ikoresha muri za radar zikoreshwa mu bibuga by'indege byose byo ku isi, radar zikoreshwa za gisirikare. Ntabwo wayikora udafite le terre rare. Ikoreshwa no mu madrone, izi drone zikomeye cyane. Terre rare rero Walikale ziruzuye cyane, hariya za Mubi, za Njingala, za Otobora, hariya na materre rare ubutaka bwose buhari. Abashinwa igihe bajyaga ngo bagiye gukora imihanda birirwaga bari kwitwara ibitaka, abaturage bakajyana ibitaka bari gutwara, kumbe so de terre rare izo ziri gukora amadrone ya CH4. Na hariya muri Maniema za Lubutu, voilà, aho ngaho hose hari amaterre rare kandi akenewe. Hari minere ndikeneye cyane ya gatanu yitwa germanium. Germanium ababirigi niyo nababwiye bacukura hariya muri Katanga, ariko ubu ngubu no muri Sud Kivu germanium irahari, hariya za Fizi, za Mwenga, za Shabunda iraboneka. Ufashe igice cyose nacyo cya Walikale Sud iraboneka. Ufashe hariya muri Masisi naho germanium irahari. Ugiye muri Ituri germanium iraboneka. Germanium rero ikoreshwa cyane mu miyoboro y'amashanyarazi yihuta cyane, no muri za fibre optique, nangwa ibyuma bifata amashusho ku rwego rwo hejuru cyane. Donc ukuvuga ngo ukaba biriya byuma bifata amashusho ku yandi masi, yandi maplanete, bifite kamera zikomeye cyane, ntabwo wabikora hatarimo germanium. Urumva ni matière ikenewe cyane muri za haute technologie muri iki gihe. Hari matière ikenewe yitwa gallium. Iyi germanium rero iboneka mu burasirazuba bwa Congo, hari nyinshi. Hari yitwa indi gallium. Iyi gallium niyo ikoreshwa muri technologie y'itumanaho. Ibumva ngo za 3G, 4G, 5G. Ubu 5G ntabwo wayigeraho udakoresheje gallium. Muri za telefone yaba MTN, yaba ntuza za Airtel, za Tigo niki, kugira ngo ira minara iva muri 3G ikajya muri 4G ikajya muri 5G, ntabwo wajya muri 5G udakoresheje ubu butare bwa gallium. Kandi ikaba inakora cyane muri ntuza, muri za pano solaire bita photovoltaique, zikora nubwo izuba ritaba rihari, ariko ugashyira pano hanze igatanga amashanyarazi. Hagomba kubamo ubu butare bwa gallium. Hari umuringa rero cuivre, ariyo ikorwamo insinga z'amashanyarazi,
n'uburyo bwo gukonjesha za ntuza za computer, nangwa ibindi bikoresho byose bikoresha intelligence artificielle, bwa bindi bita ngo ni ubwenge bw'ubukorano, niba aricyo kinyarwanda cyiza sinzi. Voilà, ntabwo wabikora hatarimo cuivre. Cuivre rero ubiri kuboneka Kisangani nyinshi cyane cyane cyane. Hara muri Ituri cuivre irahari, hariya Beni cuivre irahari, hara muri parike, hafi ya parike ya Mayiku ugeze za Fatuwa, hitwa za Fatuwa, cuivre irahari nyinshi cyane. Aha, alors indi minere yitwa titane. Iyi titane rero, iyi titane twavuga ko ikora cyane cyane mu makompora y'indege, ziriya ndege za F-15, za F-16, za B-52, za Mirage, ari amakompora yayo haba harimo ubutare bwitwa titane, n'izindi ndege zitari zasohoka zikiri mu kwigwa bari gukoreshamo ubutare bwa titane. Ibira za fize, biriya byuma bijya muri ntuza mu isanzure, bikajya mu yandi masi. Nuvuga ngo titane ikora mu ntwaro za kirimbuzi, aya arme nucléaire yose, mu mva z'amabombe atomike haba harimo igice cya titane, nubwo bashiramo ntuza uranium, ariko titane niyo aba ari element central. Ubwo urumva rero ko muri competition y'igisirikare gikomeye cyane, ntabwo wakora inganda za gisirikari udafite controle y'ubutaka nka buriya. Kandi muri Tanganyika burahari, Nord Kivu burahari, Sud Kivu burahari, na Ituri iyi titane ubu iraboneka. Indi minere ukenewe cyane ni minere bita tungsten. Iyi tungsten nayo ikora amasasu, amakompora akomeye cyane ashobora gutobora ibyuma bikomeye cyane. Ibikoresho byinshi bikoreshwa mu nganda za gisirikari, tungsten igomba kubirimo. Nuvuga ngo ikora mu nganda za gisirikari no mu nganda zisanzure za NASA, nazo irakenewe cyane. Hari yitwa tantale rero, iyi nikora ibikoresho by'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga, za computer, za marobo, ibintu wabikora by'amarobo n'amadrone udafite n'amaradare akoreshwa muri za satellite zitandukanye, nangwa muri za fize, ntabwo wabikora udafite ubutaka. Ubutaka bwa tantale boneka Masisi, ubu niho centrale yari iri, muri Lubero, hariya Lubero, Ibeni, tugiye no muri Maniema, igice kinini cyose cya est ya Maniema tantale iraboneka. Nangwa hariya muri Tanganyika naho iraboneka, za Kabalo nayo za Manono, hariya tantale iraboneka nyinshi cyane. Alors hari indi matière yitwa silicium. Silicium niyo ikoreshwa mu mashini zicapa amakuru, ikoreshwa muri ntuza muri za carte memoire nto cyane, zikoreshwa muri intelligence, nuvuga ngo muri bintu by'ubutasi ku rwego rwo hejuru cyane. Ntabwo ari ibyigisho turi gutanga, turi kubabwira importance y'aya mabuye y'agaciro, ku buryo mu rwego ki akenewemo muri geopolitique internationale. Ngo iyi silicium ifite akamaro gakomeye cyane, ikora muri intelligence artificielle, nuvuga ngo muri za centrale z'amayekute, muri za centrale zikora za tracking n'ibiki bintu nk'ibyo ngibyo, gutracking aduyi, ibikoresho bikoreshwa, iyi silicium iba irimo. Urumva rero, kandi iyi silicium iboneka Masisi, iboneka Walikale, iboneka Maniema, iboneka Katanga hariya za Lualaba irahari nyinshi cyane, no muri Tanganyika irahari. Urumva rero uburasirazuba bwa Kongo bufite enjeu geopolitique ikomeye cyane. Hari iyo bita pyrochlore. Iyi pyrochlore iboneka hariya i Nyanzare ahitwa Somikivu. Iyi pyrochlore ni matière ikomeye cyane, ni ikoreshwa muri za tete za nucléaire. Ntabwo wakubaka uriya mutwe w'ikisasu cya nucléaire hatarimo pyrochlore, nangwa uriya mutwe wa fize, biriya bintu bizamuka mu kirere bihagaze biri kwaka inyuma, izo nzo bita za fize. Uwo mutwe wawo ukorwa muri pyrochlore.
Pyrochlore rero iboneka ngira ngo ahantu habiri ku isi, ni muri Congo ariyo hari inyanzare, niho General Makenga avuka. Iwabo hari pyrochlore, indi pyrochlore iboneka muri Argentine, ariko Argentine ntabwo ifite teneur ikomeye cyane nk'iya hariya. Urumva rero kera yabaga exploité n'Abadage, ubu ngubu iyi mirisho yarahindutse, ubu ngubu ni Tata Mokonzi, les États-Unis qui doivent avoir, byanze bikunze. Urumva ibikoresho bigenda mu isanzure, ibikoresho by'ingabo, ibikoresho mu nganda zikomeye cyane, pyrochlore igomba kuba irimo. Utavuze casterite buriya ni igikoresho gikomeye cyane, ibi byungu byose, amasafuriya, ibiyiko, ibiki, hari amanzanza y'amasardine, amaboite de conserve, buriya ni casterite igira. Urumva rero ibaza amaboite de conserve, ibyungu bikoreshwa ku isi, amasahani menshi burya akorwa muri casterite. Usibye ko ubu ngubu isigaye ikora nayo muri intelligence artificielle n'undi koranabuhanga, nko muri za radio, za scanner, iriya za IRM, ntabwo wabikora hatarimo coltan, hatarimo na casterite. Ubu na zahabu ikaba iri gushakishwa, kandi zahabu rero iburasirazuba bwa Congo, buriya nk'ariya Hotwele hari ibirometero 300 bya filo ya zahabu ishobora kuzacukurwa nibura nk'imyaka 300 mu siècle 3. Hari zahabu iriya za Fizi, za Mwenga, za Shabunda, Walikale, Masisi yose na Rucuro, igice kimwe cya Bwito harimo zahabu nyinshi cyane. Kandi zahabu ngubu iherutse kuzamuka, buri ku biciro biri ku rwego rwo hejuru cyane, kuko amabanki yose y'isi ubakeneye zahabu kugira ngo bajye babika inoti, ahubwo babike zahabu, ku buryo tuma ekonomi z'ibihugu byinshi ziba zikomeye. None rero ati se ibi bizaba exploité bite? Nababwiye ko u Rwanda rufite inganda zikomeye cyane. Hari inganda rero yitwa Luna Smelter Limited, runo uruganda rutunganya casterite, wolfram na tantale, ziriya matiere maze kubabwira. Alors hari uruganda rwitwa Ngali Mining Limited, rukora ubucukuzi no gutunganya amabuye y'agaciro, aya yose mbabwiye. Rukabereba n'ibya peteroli na gaze, no kubyohereza ku masoko mpuzamahanga. Hari uruganda rwitwa Trinity Metal Group, izi zose ni inganda zikora zitravaya iriya droite, donc tin, tantalum, tungsten. U Rwanda ukaba rufite wita Gold Refinery. Alors raffinage ya mbere mu karere k'ibiyaga bigari ikora zahabu ku rwego rwa 99.99% by'ubuziranenge. Iyo raffinery iri mu Rwanda. Urumva rero ko zahabu yose izajya iva za Fizi, ari ahantu nababwiye, za Mwenga, za Shabunda, Ituri, Hotwele, hari za Bawele, muri za ntuza za Buta, izajya iva za Bafasende, za Nyanya, hariya za Kakasuo, muri Lubero, ori izajya iva za ntuza za Oninga, ori izajya iva za Bwambariro, ori izajya hose bivuga ngo raffinery yizewe n'ibihugu mpuzamahanga iri mu Rwanda. Utafanya namna gani urajya kubaka indi ntuza Igitega? Ntibishoboka, ntabwo yakubakwa ahandi, kuko iyubatswe mbere niyo ifite privilege yo kuba yakwakira aya mabuye y'agaciro, kandi akaba akenewe mu masosiyete mpuzamahanga, nk'uko mbasobanuriye uko ziriya minere zose intervention zikorwamo. U Rwanda rukaba rufite uruganda rwitwa Tantalum Raffinery. Iyi ngiyi yongera inyungu ku ntuza kuri matière première yaribonetse, kuko ishobora gutandukanya par exemple muri buriya coltan haba harimo nk'uduce twa uranium, yo bafite ubushobozi bwo gusepara na za separateur, basepara tantale ikajya ukwako na uranium ikajya ukwako. Urumva rero ibyo byose bitanga le plus value. Urumva rero ni muri iyo cadre izi nama zose ziri kugenda zikorwa mu karere, kugira ngo uyu mutungo kamere uri mu kariya karere we kuba ari uwo kumena amaraso, ahubwo usaranganywe hagati y'ibihugu byose. Congo
ibonemo amataxe, u Rwanda rubonemo amataxe sur la transformation, urumva Tanzania ibonemo kuko ifite za port nayo, embarcation niyo, Kenya bityo, Uganda transit, bose bagabane comme ça kari akarere kabe develope, infrastructure zigiye hejuru, abaturage babona akazi, kuko sosiyete z'abanyamerika zose z'amabuye y'agaciro zigiye kuza kwiyinstara mu Rwanda. Urumva rero impamvu ikibuga cya Bugesera kiri kubakwa mu rwego rwa standard, kuko izaba ari evacuation iri bien assurée ku rwego rwo hejuru. Ngayo rero amakuru mu bibazo mwagiye mutubaza, mwatubaje kuri Sadeke, mwatubaje ku ngabo za FARDC zahungiye muri MONUSCO ko byagenze, basobanuriye inama yabaye Doha hagati ya bira bihugu nababwiye, nicyo iri gutegura par rapport ya accord ishobora kuzabasinye tariki ya 2, tubasobanuriye amabuye y'agaciro no systeme ikoramo mu karere n'ama entreprise ari tayari yamaze kubakwa mu Rwanda yo kugira ngo atunganye izo matière première, noneho mu karere akazi kaboneke, ukuntu impunzi zigiye gutahuka ziri mu nkambi mu Rwanda, muri Kenya, mu Bugande, n'ukuntu FDLR igiye kuba neutralize, hanyuma AFC M23 igakora nettoyage y'iburasirazuba bwa Congo. Ariyo mpamvu mwumvise ko hari n'ibitero byakomeje kugira ngo bakomeze banetralize ahantu hose hari des poches de resistance, ariko kazi MONUSCO yagombye kuba yarakoze, ubu niko kazi ya AFC M23 iri gukora. Nubwo mwumvise ngo c'est le fait, ariko hari akazi kose kagomba gukorwa muri cadre ya nettoyage. Zagashuga twumvise ko habaye na bombori kuko hari FDLR zakomeje kongera guteza umutekano muke, ariko ubu isaha tuvugana ingabo za AFC M23 zimaze kuzingira deja Uvira yose, uko imisozi yose izungurutse Uvira ubu yose barayifite. Ni ukuvuga ngo isayari yose Uvira ishobora kuba libere, kandi ni ibyangombwa cyane muri cadre yo gusekiriza Bukavu, muri cadre yo gusekiriza akarere. Uvira yarisigaye ari ikibazo gikomeye cyane, yagombye kubona igisubizo no kugira ngo Minembwe igira amahoro. Ko Minembwe kugeza isaha bafunze ibiryo ibyo ari byose, nta sabuni bigera Minembwe, nta munyu ugera Minembwe, nta mavuta agera Minembwe, bitewe nuko habaye blocus a partir ya Uvira. Urumva rero ko abaturage ba Minembwe babeho za Bijombo n'ahandi bisaba ko Uvira iba libere, kandi twizere ko mu minsi mike ibyo bizakorwa muri cadre yo kuzana amahoro n'umutekano mu karere. Murakoze cyane, yari Oxygene, ubakunda cyane, ndabahobeye mwese, comment zanyu no gufollowinga yaba Top Kivu kuri channel ya YouTube, yaba kuri X, niho dushira ibiganiro byacu bya geopolitique y'akarere, musobanukirwe urugamba ruri kuyihe nivo, ruri hehe, rugeze hehe, inama zabaye nizihe, na perspective d'avenir, avenir ya akarere k'ibiyaga bigari ngenda yibona mu minsi mike muri initiative Amerika ikoze na Doha. Twizere ko amahoro agiye kuba, hakaba ukugenda umuntu atishisha, adatinya izuru rye, adatinya nationalite ye, nta kurya abantu, nta gutema abantu, asigaye abantu n'abaturage bakabona akazi, imishahara ikazamuka, ubukene bugashira, kuko umutungo wo gutanga ubwo bukire urahari. Murakoze rero, naho butaha mu kindi kiganiro, iyindi nimero tubagezaho aho geopolitique y'akarere iri. Bye bye, ciao, yambi, bizu, turabakunda cyane, murakoze.